गाइस आज नाइट ब्लॉग गोटे नुआ जगह को आउछु। जय जगन्नाथ। आज देखा जो मनीष कौन होउछि बचुची कि मरुची मनीष पूरा खतरनाक जगह हम गाँव। तो गाइस हम एटे बहिछु मंदिर टिके कान आसो एटे मंदिर टिके मुंडिया पुंडिया मारिक जाउ। आज बहुत राति गेलानी बंद लोक बहिचंदी छिंच रही गोटे सत्र मारदेव हमको गोटा तो मार ठिया लोग पहुंच गले हम बाहर ना शुण कहीं दौड़बनी जहाँ देखो थर थर रसिक आड़े कथा ए बाबू तो बंदा लोग हाँ चापुड़ जी रे चापुड़ जी गाड़ी के एंट्री है पिला सब थे थे आउंदी तलू कौन नहीं कैसे कैमेरा बढ़िया देखा कि आज टे बहुत पिला अच्छा टच नबू रह आउ छाड़ी चल भांडामी कर आस एठी रास्ता बा बाट को बड़े एपटे बा हे आस देखना आसुना अरे आसुना पानी पानी अरे एटा कौन डिग्री देखुन बुझी मो पेन रे लगले मत आगु छाड़ वीडियो करार से बड़ केन्दुआ छटा कौट जे कौटी हाँ पूरा लास्ट जाइए हाँ टिका बेका मारा कान की पचे छाड़े कान कान से बटे दौड़ी पड़े मुझे जानी तुम आउ कौन डिग्री पहला ए आस 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 अच्छी तू आसुन कि भूत 10-15 मिसी आमको ट्यूशन कर जन को जन गोटे भूत लेकिन मिसी बस पूरा कौन सारा ट्यूशन राति अधे पड़ा बस पूरा कौन सारा ट्यूशन रास्ता न देखी कहीं खाली अर्जुन मेडिकल जंतु देखुन भ्रमण कर
ପ୍ରଭୁ ପୋଖରୀଟା ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ଟୋକାଟା ଏମିତି ହଉଛି ଜାକି ହଉଛି ନା ନା କାନ ବାହାଘର ଆରେ ନିଜେ ଜାଣିକି ଏଇଠି ହନୁମାନଙ୍କର ପକେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ତମେ ଦେଖା ଦିଅ ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ଦିଅ କୋଉଟା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ କଣ ମୁଣ୍ଡି ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ ଟା ହଉନି ହଁ ଆଉ ଟିକେ ତେଜ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ଆଉ ତେଜ ଲାଇଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ ସେପଟେ ସୁବ୍ରତ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି କଣ ତୁ ତ ବିଜୁଳି କାଟ ଦେଲା କଣ କଲେ କଣ ବିଜୁଳି କାଟ ଦେଲା କାଇଁ ମତେ ଏ ବାଉଁଶ ବୁଦାଟା ବୋଧେ କେତେଟା ବାଉଁଶ ବୁଦା ଅଛି? ଭାଇ ଏ ଜାଗାରେ ଆମ କାନ କହନ୍ତି କଣ ତଳୁ ଦେଖୁନୁ ଆମେ ଦେଖି ଆରେ ଭାଇ କିଏ ବି ଭିତରେ ବମ୍ ଫମ୍ ପକେଇଲି ଏଇ ଭଲ ନୁହଁ କିଏ ଦିଏସି କଣ ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଉଁଶ ବୁଦାଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଓ ବାଣ ଫୁଟାଣ ଚମକି ପଡୁଛି ମୁଁ। ହଁ ଭୂତ ସାଇଡ୍ ହବ ନା ଆଗରେ ଶଳା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଦେଖ କେମିତି ଗୁଡ଼ି ଆଣି ହେଇଛି ଗୁଡ଼ି ଆଣି चल 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 किथे बन चल चल ଆଉ ସେ ରଜନ କାଟୁନି ଆଉ ସେ କାଟୁନି ଖାଲି ଗୁଗୁ ଜୀବନରେ ପଶିବାକୁ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏପଟେ ଆସୁନା ଟିକେ ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠି ଟିକେ ଆସ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଚାଲ ସେ ଯାଉ ତା ମନ ବୁଝ ଆଉ ସେଟା ମତେ ଜାନା ବାଟ ସେଟା ମତେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଗୁଗୁ ଜୀବନ ଏଠି ଯୋଡ଼େ ପୋଖରୀ ଚାରିକି ଶୁଣା ବାବୁ ଶୁଖିଲା ରେ ଏଠି କ'ଣ ପୁଣି ହଟ ଏଠି ଗଛ ହଳୁଛି କିଛି କ'ଣ ଗଛ ହଳୁଛି ଏଠି ଆରେ ହ ଯେ ହଁ ଭିତରେ ଦେଖିଲା କଣ ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ମିଳିଲାନି ଯେ ବମ ରାକ୍ଷସ ବୋଧେ ପଛକୁ ଫେରି ଫେରି ଆସ ଆଗରେ ଆମେ ଏଠିକି ଯିବା ରହିଥା